Pozdrav svima! Hrvatsko imunološko društvo je pokrenulo inicijativu te odlučilo snimiti kratke sekcije pitanja i odgovora na temu COVID-19. Moje ime je Inga, a danas mi se pridruži docentica Vanda Juranić-Lisnić s Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Docentica Juranić-Lisnić zajedno s doktoricom Pavletić vodi prvi laboratorij za brzu molekularnu dijagnostiku u hitnoj medicini pri KBC-u Rijeka, te će nam ona danas odgovoriti na pitanja vezana za dijagnostičke testove. Pozdrav Vanda! Pozdrav! Postoji nekoliko različitih dijagnostičkih testova za COVID-19. PCR test, antigenski, to je brzi test i serološki test. Prvo pitanje. Za početak, što je to PCR test i što njime mjerimo? Znači, PCR test je test koji koristi jednu tradicionalnu metodu koja se već dugo godina koristi u molekularnoj biologiji, a zove se lančana reakcija polimeraza, odnosno na engleskom skraćenica za to je PCR. Lančana reakcija polimeraza može iz jednog velikog džumbusa nukleinske kiseline, odnosno našeg genoma, izdvojiti jedan mali fragment i umnožiti ga u jako velikim količinama. Ona to radi vrlo, vrlo specifično, tako da ukoliko tog fragmenta, odnosno određene sekvence u genomu ili u vašem uzorku nema, onda ona neće umnožiti. Zbog toga se lančana reakcija polimeraze, osim za kloniranje i tako neke manipulacije s nukleinskim kiselinama u laboratoriju, može koristiti i dijagnostički, zbog toga se koristi i kao metoda detekcije virusa. Razlog za to je što ona je izuzetno osjetljiva i ona može umnožiti doslovno svega par molekula virusnog genoma koje potiču od svega par virusa. Upravo zato što ima taj moment umnažanja, ona je najosjetljivija metoda kojom mi možemo detektirati virus. Sama lančana reakcija polimeraza odvija se u nekim ciklusima i nakon svakog ciklusa u dijagnostičkom PCR-u, odnosno takozvanom kvantitativnom PCR-u, mi pokušavamo odrediti količinu nukleinske kiseline, odnosno kvantificirati je, zato se zove kvantitativni PCR. Što ranije možemo detektirati nukleinsku kiselinu u uzorku, to znači da je originalno bilo više u uzorku, odnosno znači da smo imali više virusa u našem nosu ili grlu. Hvala. Drugo pitanje. Što je brzi antigenski test? Brzi antigenski test detektirava također prisustvo virusa, ali ne njegovog genoma, nego proteina koji se nalaze na njegovoj envelopi. To možemo zamisliti kao kožu od virusa. Za razliku od PCR-a, on detektira samo one antigene, odnosno proteine koji se tamo nalaze, nema taj element umnažanja, pa je zbog toga i puno slabije osjetljiv. Možete zamisliti, virusi su izuzetno mali, veliku većinu virusa ne možemo niti vidjeti nego elektronskim mikroskopom i zbog toga da bi antigenski test detektirao prisustvo virusa, količina virusa u vašem nosu, grlu ili gdje već detektirate, mora biti puno veća nego što je to za PCR. Treće pitanje. Što je serološki test? Serološki test je treća metoda detekcije virusa koja ne detektira virus direktno, nego detektira naš imunološki odgovor na virus. Naime, kada se mi susretnemo sa virusom, naše tijelo reagira na virus kao na strano tijelo sa različitim mehanizmima imunološkog odgovora, a jedan od njih je nastanak protutijela. Protutijela se potom nalaze u serumu, tekućem dijelu naše krvi, zbog toga se to zove serološki test. Dakle, serološkim testom mi mjerimo da li je naše tijelo ikad došlo u kontakt sa određenim virusom i možemo posebno odrediti koliko je tog virusa u tom trenutku bilo s obzirom na količinu protutijela i vrstu protutijela koja su se nalazila u našem serumu. Četvrto pitanje. Zašto ne koristimo uvijek brzi antigenski test, budući da je on najpovoljniji? Da, on je najpovoljniji, on je izuzetno brz, traje svega par sekundi, no evo već sam zapravo odgovorila na to pitanje prethodno. To je zato što je brzi antigenski test značajno manje osjetljiv od dijagnostičkog PCR-a. Tako da se brzi test koristi da brzo odredite da li je neko pozitivan ili negativan. Iako je pozitivan, u redu, on je pozitivan i dalje se s njim postupa kako se postupa sa pozitivnim osobama. Međutim, negativan rezultat antigenskog testa ne znači da je osoba negativna, nego samo da se nalazi ispod razine detekcije koju taj test može detektirati. Peto pitanje.
Mogu li navedeni dijagnostički testovi razlikovati osobe koje su bolesne od osoba koje su se cijepile? Mogu svakako. Znači, kod kvantitativnog PCR-a vi nećete ne detektirati neke proizvode cijepiva ili vašeg imunološkog odgovora. Ista stvar je i sa antigenskim testom, vi svakako nećete imati spike protein u grlu, niti se on detektirava. Ono gdje može nastati zabuna, ali neće naravno, je u serološkom testu gdje će i cijepivo, naravno cilj cijepiva je da uzrokuje imunološki odgovor i po mogućnosti odgovor protutijelima. Međutim, mi znamo kakva protutijela inducira cjepivo, a kakva protutijela inducira virus, tako da se to može prilično dobro razlikovati. Draga Vanda, hvala ti na odgovorima i lijepi pozdrav. Lijep pozdrav.